Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه واتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sumabot kita niyo ayat dan halawm sin Quran maha mulia suratul Ashr, suratul Hashr, ayat ang putagwalo pa ayat kauhaan. Dan aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ayat daran biabat-bat si mga kakuruhan mulia sibuda hataas mimbar iban ha mga kalugal-lugalan maksud magpatumtum inikatan panawag-tawag sin Allahu Ta'ala ha mga bariman amin di ipapalupa kanila in pagtaat parsababan hangkan sila pia panjari pia paghula-hula sin Allahu Ta'ala ri halaw man sing guminia sarta tubos in nikmat dirihilan niya amin wayroon makaian in siya biyunsak sin Allahu subhanahu wa ta'ala karena misan siya bukon amin lumunsol pakagimbahan kali sin lupa maka hampit siya kumaon sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amin piyatubo sin Tuhan Rabbul Alamin hagin lupaan damikian misan siya rin magtuyo madtupa gitungan sin laod maka hampit da isab siya sin mga uno-uno na lumpot laot makawa halawm sin dagat. Labi lupa na tuod in pangjagahi kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala inudyot pamaranan niya rihilan kasay munaring hakataning kabuhi doon hayaon hasupaya imano siya maka panganal sin in katantan halikusan limilikus kaniya nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan hipagguna niya naman jariin pagparul sin Allah ta'ala ini katan subay hadya talion si manusia halgaan hauno-uno na impardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila maita sarap impiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap tisulakan si manusia di maggunain Allah Ta'ala harap kaniya imagguna amoy india akniya suway hadya mapangannal sinambuk pambuk din kato taniyo nabiya sinayat ini ya kamu mga bariman kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala hati ni sing kabuga doon hay ni
amuyin pahinangon kita niyo taming sin Allahu Ta'ala pakim hawabaran nato daing harugal iban sin inimulka sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pagawas ang pakitabiyaitaan, wal tandur nafsun ma qaddamat ligad. Dungdungin niyo, ingin hawabaran niyo. Sin amuyin, mapauna niyo, hinang, amunain hinang piangdakan kaniyo sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, tinipiangdakan kato taniyo katan, amin mapauna na to, sin pag-ianun konsum yadto. Yung pag-ianun ini konsum, bukom biya isin konsum di hadunya. Yung pag-ianun konsum ini, way na mapuas din sing konsum yaon. Way roon na puas sing konsum yaon, lang niya ini puas sing konsum, aun na isang puas sing konsum. Way na, kahinapusan na yung pag-ianun konsum ini, kaya na amo na yung pag-ianun adlaw akhirat. Amo na yung adlaw kahinapusan, way na adlaw rukaing. Kaya na in adlaw yaon bukod na kita mag-itong, sin adlawan, kaya na kakal na siya, way roon na ronhan pagpinda sing kahalan, sin mano siya, way roon na misan pag tuyo na to mag-ibadat patuan, buat malingkan, injo maturunhan bang imanusia tumayma simpartawakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala labi-labi na yung mga bariman amuin himinang sila sin amal piangdakan kanila supaya aun mahasil nila ridto hawak to aming piagyan sin Allah Ta'ala konsum sarta yaon wala miumutas in kabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil hadya mapuklid da hindi hababaw sing gumini na sambil wiyata sin Allah Ta'ala ha rahasya sin ayat tinilong niya innallaha khabirun bima ta'malun. Bunal-bunal to din Allah Subhanahu wa Ta'ala panday pandikal jumaga singkatan kakahinang sinipon niya. Wala panahinang nato kaingatan na sin Allah Ta'ala in jumato. Mahita sabab siyain nagpapanjari sin hinang nato. Siyain nagbabaya. Di jumato in hinang sing kita bang diin Allah Ta'ala magdul. Sabab siyain naggaganta haamuin ini doon hayaon mabista karena impagbista kaniya inyan kakausan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala misan siya di ibanan si mga malaikat sumakawa may tayo Allah Ta'ala magpalamod ang mga malaikat maguno magjaga hasupaya kasaksian pinpiapan jari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kakahinang niyaon dugang mangdugang in karayawan apabila siya mapadyato siya ng bukipon mayta sabab in mga malaikat amuin nakasaksi sin paghinang kaniya mangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukon pa ginhawabaran nila buat malaingkan pa amin tao naghinang. Mano siya biya kato taniw at tawajin. Doon hayan in pangayuan si mga malaikat kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diin mga malaikat magpangayo kaampunan pa ini udyot pamaranan nila. Aon pungon nila ng Allah Ta'ala ri. In sila maghinang hadya simpiang daakan, di sila magmasyat. Di sila magsulang. Nahasabab ini, subay hadya kita niyo maluman. Ini mga malaikat amuin. Nagtutuyo, nagjajaga kato taniyo. Sampay makakanap pa sila sinamal taniyo pagubos. Di na to halian impiang daakan sinalaw talay papahinang kato niyo. Amunain, lutoanan dahon na to harap patuan Rabbul Alamin. Amunain, maukay na to
sarta mahiklad kato tanyo didto ha pag-ianon sin Allahu Ta'ala konsum. Intiap-tiap ginhawa subay siya himinang amal amin mapauna niya hawak to sin konsum hasupaya inyaon katantan nari na yung matuim pagsusun sin tiap-tiap ang buok piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari doon hayaon in pakaradyaan siyabot ini yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya bariman. Doon hamin uno-uno na wiyajib mahinang sabab hikahukot sin pag-iman sin hambuk ipon. Nahasabab yato subayhad ja imano siya taga-akal yaon kaniya in panganal, pikilan, marayaw, harap paginhawabaran niya, tininkatan piaglugtuan niya para kaniya, wayron makasawro kaing isa-isa niya, na suway niya hadya tutukan. In kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap, yaon in panumtum halawm simbigi jantong niya. Sibo daing kaaunan, hawak to kasipok, iban hawak to katampalan, sumud pakatang kahalan niya, hakabuhi niya, insubay sadya niya tutukan, doon haon impyang daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, ipatun niya marayaw, impyang daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain ha mga piyang daakan kaniya, kasara-saraan sin Tuhan Rabbul Alamin, iwan sin amuyin laungta kaabutan sadya sin hinang piyang daakan, ayaw kita magpalabi, ayaw na to isab kulangan, doon hadya amuyin tupot-tupot niya, biya sin sambahayang yaon, na inyan jujukop na asal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na pagbalik-balikan tapag sabuton biya simbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haagi niya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambayang kamu, tupot sa jaroon ha amin kita niyo kako pagsambayang ko. Ayaw na kamu kumanap, ayaw na kamu magdag. Doon na hadya ha amin kita niyo, atawa napatarang ko pag sambahayang. Amo animpiyang daakan sin Allah Ta'ala. Ada pun bangaun doon limari, ingan bukon piyang daakan sin Allah Ta'ala. Narang siya bukon piyang daakan sin Allah Ta'ala, tanto ay mahasil na to ang sulag ununo. Amo rin tong basan sin Allah Ta'ala, ang kaya pang daakan niya. Bihad to. Na, ini doon haamuin mapatut na to jagahan, hakabuhi na to, amo hindi na to lang talop pasun in waktu, karena in waktu, doon han na to mapajato in katan, mahinang sabab sin hikarida kato sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amoy indungdungan na to, inyaon halawman na to, iwan sin parsukuan na to. Ayaw kita ni kumasibukon kato. Bihan. Amad to in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mapajato na to ring mga amal na inyan katantan kato. Kita'y naghinang. Karena in pag-ibadat pa Allah ta'ala, di hikapang lapay parugaing. Di na to hikapang lapay. Bangaundakan sin Allahu Ta'ala bat dia kita hipapahinang yaon harap parugaing deng kato bihan insabuton na inyaon amal na to daisab. In kataan hipapasampay tapapagkahitamano siya. Sibo da kabtangan marayaw. Sibo da amin pulag-pulag bihani katukbal tapa laum silima nila inyan katantan bang tahinang
na tantuin bunga niya kato yadto. Bihan yan. Naamo yadtuin, hatihon na to marayaw, sarta tilusahon na to marayaw, sabab ingkatan diuhal ta papagkahita, bukon da kato yadto. Biyos sadya sin Allah Ta'ala kato. Wayroon alta tahang sulag uno rihalaw man sing gumini. Allah Ta'ala ingkatan, limahil doon hay ni siya intagdapo. Agad na ingginhawaran na to. Biyan. Nasabi to, magsukur kita pa Allah Ta'ala, wang aun, pialaray ring kato, karna inyan katantan subay na to mahinang, hikapag-amal, hikataw na to, madto pamin adlaw pag ianon sinalaw tala konsum. Adlaw konsum, amin mahal ka, deng ha mahal ka. Nabihan yan. Aso pa yaon, anihon na to bang ibarat biya mga mag-uma. Bihan yan. Nasabab yan, subay na to pagtuyuan, sarta patauron inamal, doon haamuin, labayan sing kita halaw mansin, gumiini. Labi-labi na, in ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, aun tuod yan lokal biyabayta, sarta nag-aagad diwan sin waktu niya, sarta inyan katantan, biyabayta madto-madtoin hinangun doon, di taman jari lamuran sin dukaing. Bihan yan. Masabot taron na ini, biyasin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laong niya, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Wayron mapatutulakon. Karena impagtulak yan, mabista pag-ibadat harap patuhan na bulalamin. Himinang simpiang daakan niya, buat malaingkan tulukal din siya but. Muna-muna, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Al-Haram, amunay Makkah Al-Mukarramah. Naingkatantan si Masyair, doon hayan, tiyutokila kato, unuin hinangon taha Arafah, unuin hinangon taha Mina, unuin hinangon taha Muzdalifah, unuin hinangon taroon na Masjid Namira, unuin hinangon taroon, bang mauwas na yung waktu yung hambuk waktu yon, magtupahambuk waktu, unuin hinangon taroon. Subay tayan di kalamuran sindo kaing. Amo timbatukon na to, pahambuk. Biya na sinsambahayang. Bang siya upat rakaat, di mo manjari hinangon dua. Di mo manjari hinangon tu. Subay ra upat. Buat malingkan, aon jiyarurunan, lumaway daing harwa aturan. Unin pagyanon dua aturan. Subay aon kabubukaan, kaisa niya. Ikaruan niya, bang sa upamain pagpanaw, pagtulak-tulak, bat lumaway ring haamuin, kahunit sin pagtulak-tulak. Bang mahayangin pagtulak-tulak, nawayroon sa to, di mo nakakunahan magpahupo sin waktu mo. Bihan. Bihad to. Sabab may ta, in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in dirihilan sin Tuhan Rabbul Alamin kaniya iman sin umat niya amin piapan jari sin Allah Ta'ala inggumi ini masjid hati sin masjid ingkatan sin gumi manjari siya pagsujuran harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Ngiyanan siya masjid sabab magsujud kau harap kaniya na amo yan naman jari ayaw na to nalamuran hinang dugaing manglunsulan, mangita-ngita. Sababin niya, kaluppas sinamal na to. But ibot pa Allah subhanahu wa ta'ala, asubuhon kita niyo si mga yan kataan. Bang pialawi na to, dihilan suko imata na to. Dahil sinudyot pamaranan na to, amunin pito ang gauta, sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapalawi pa imata rin sin, pito ang gauta, sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lando kita malugi doonhan, mga katautay manghuran, hakama Islam. Na, doon hay ni giyanapan kato, di yadto manjari hitapok na to in hinang yaon. Karena,
in Allahu Ta'ala biyayta kato tanyo riha ini rahasya sin ayat ini. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. In Allahu Ta'ala panday pandikal jumara hakatan kakahinang nato. Diajakahan niya magtumari. Di kita niyo tuan makatapok. Di kita niyo makahinang sinhinang miuklas dahing hapiang daakan niya bang siya miuklas. Tanto tumtumun na to kita niyo in miuklas dahing harahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo in miuklas dahing harahmat sin Allah ta'ala kana insiya panday pandikal jumakahaipon niya sing kakahinang. La takhfa alaihi a'maluhum aw a'maluna. Di wayroon makalibon pa Allah subhanahu wa ta'ala sinamal na to. Hasabab yadto la nudayyi'u ladayhi wala na'maluha illa bima amarana bih. Subay na to di lupason, inyari halauman na to nakiril kato tani waktu. Ayaw na to lupason. Subay batukon na to ingkatan piyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran. Manjari giyanapan doon, ayat hikahang putag siyam. Wala takunu kalladina nasullah. Faansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Biyaitaan kita ron na ini. Ayaw kamo simingod, simibu, ha mga sila, nalupa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikaw na. Mahita kita malupa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inkiya kaunta, dumadlaw, ista sin Allah ta'ala, bukas sin Allah ta'ala, tubig sin Allah ta'ala, inkiya kaun na to. Piya susod palawm simbaran na to. Manjari kalupahan na to in Allah Ta'ala. Subhanallah. Maita na yan bihan. Nalawm sin Allah Ta'ala roon. Bang na to kalupahan in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paansahum anfusahum. Kaya lupahan na to na ingginhawabaran na to. Sinin kita niyo piya paghula maripadon niya. Mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Manauhid pa Tuhan. Himinang simpiang daakan niya, hasupaya mahinang kato tanyo in bunga simpiang tuyuan na to. Karena di magyanin Allah Ta'ala simbunga sinamal na to. Kita niyo yung magkakunahan. Napag-uusbita doon haon, isiyo yung mga sila magkalupa pa Allah Ta'ala. Ulaika humul fasiqun. In magkalupa pa Allah Ta'ala, in sila yan pasik. Unin pasik, amo na yung mga tao naghihinang sindaakan, naghihinang na isang simpiang langan. Pasik ingan niya, himihinang sindiaakan, himihinang simpiang langan. Sinimpiang daakan kato, himinang kita simpiang daakan, lumayo kita rin hapiang langan. Bukon kita himinang simpiang langan. Bihan yan, amo na yung maglupasin waktu. Naisin pasik, in pasik, ang naim mga sila munafik. Innal munafikina humul fasikun. In mga munafik, sila yan in pasik. Na in munafik, makalamod pa mga tao bariman, makapagsumadya. Sabab maingat sila tumapok. Tumakawa, tumtumun sing kita niyuri, makatapok siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaw nabiyabay kato ingkatan tiya tapok na to kiingatan sintuan Rabbul Alamin. Napag-ubos doon ang pagyanapan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hahikato ayat kauhaan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Nalaw sin Allah ta'ala di magsibu in mga sila tagdapusin narka iban tagdapusin sulga. Di tod magsibu in tagdapusin sulga
amo na himihinang simpyang daakan, lumalayo dahing hapyang langan. Intaunar ka, amo na himihinang simpyang daakan, himihinang simpyang langan. Iban sin, mga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila nintagda po sinar ka jahannam. Nasa babiyat to, subay kita niyo mag-ayad sinamal ibadat na to, mga kataw-tay manghuran hakam Islam. In inikatantan, in hiyaram, in hiyalal sinallahu subhanahu wa ta'ala, na ayaw kita niyo maligap, dahing hapyang daakan sinallahu subhanahu wa ta'ala kato taniyo. Ayaw na to kalupahan in Allah subhanahu wa ta'ala, subay na to daran siya tiyutumtum. Kana sambil na mahita siya kato taniya, udkuruni adkurkum. Tumtuman niyo ako lang niya, nari takamu isab kalupahan. Tiyutumtum takamu. Nabang kita rin kalupahan sinallahu ta'ala, ing kita niyo halawm hidayat, di malupasin waktu na to, mga kataw-tay mangurana ka may Islam. Amin tiap-tiap waktu yaon, in hidayat sinallahu ta'ala, bangkaw biya mga akon makapuklas ding hamin hinang yaon, doon haon makatumtum kaw, ay kaw, kialupahan ko, may abot na to in waktu. Subhanallah, amba ako na malupasin ginawawaran ko. Bihan, na asabab yan, amin umalup kita niyo, atawa alupon na to, in ginhawawaran na to, iban, ini lumusod na to, in hawanapso na to, agaon na to, in waktu rihil kato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, hasupaya kita niyo, ini, bang ibarat maglumba yaon, dumaog, haamin maksud na to, dumaog, haamin panasaw sin iblis, iwan na sing kampun niya. Bihan yan. Amuad to insubay diya, jakahan na to, daing hawakto, pawakto, hasupaya ando kaylo, na di na to kapag susunan in ginhawawaran na to, kaya na wayroon hambok manusia hindi magsusun. Amo pa kari magsusun, in tao na kahinang dusa. Misan in mga bariman, daan tanto magsusunda. Sababang nila ka na naman na indirhilan kanila sinallahu ta'ala biya luparagbos kulang, dun haon may takulong niway nakapagtuyo. Sampay in mga sila balabilabihan na intutugbasan sinallahu ta'ala. Mangayo papatuhan Rabbul Alamin, mikibalik pa dun niya. Bukun sa kafir, mikibalik pa dun niya. In kafir, sumanggup pa Allah Ta'ala, mikibalik pa dun niya, di na siya mag-isab-isab, hinangon niya na indaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawa, inyan di na maakad sa baboy roon na balikan. Aon din nga mga bariman, mabaya magbalik maripadun niya, pasal singkya na naman nila in para sa tutong basan sinallahu ta'ala. Amo na yung mga sila, al-mujahid fi sabilillah. Magjijihad, haraan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mahita, nakabinda, dahil hakatan in parasahan nila, kaya na naman nila, sumukat pa Allah ta'ala, ya Allah, pabinga kami pa dunya, mabaya kami matay magbalik, bangaon dapat makahanggatos sampai makalabi, matay kami makahanggatos, hapagjiharan, hangan mo, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal amuad tuin, dahil mga sila makatay sing kakuyakan dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Namo yan mga kataw-tay manghurahan, haupo-haupo pangadyan, na murah-murahan, nakahampit kita niyo katantan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, doon na dya kita niyo tumubtub, na haro kaing waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala, gumanap na isap kita niyo pangadyan. Mangbay ko kanyo kata na waktu ini, aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Amin.